आकाशवाणी इम्फाल लांथोक्चरी पाउगी सक्तम सक्तम मसिदा मरैबाक निंगबा अथौपसिंगी नुमित मणिपुरना ब्रिटिश की मकुतगी निंगतंबा फंखिबा नुमित पालन सेंसस अमसुंग डिलिमिटेशन तौद्रिङैदा मितोप हाना खंदोकनबा राज्य सभा की एमपी निंगथौ लेसेम सना जाउबना केंद्रदा तक्सिनखिबा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दा ही अमदी लाइफ जैकेट सिंग खुसिनखिबा अमसुंग पाउगी सक्तमदा थौबाल जिला की पाउदा मणिपुरदा मरैबाक निंगबा अथौपसिंगी नुमित युमजगेसन नुमिता पाकसना पांगथोकनखि इम्फाल की बीटी पार्क लेबा शहीद मिनरदा अथौपसिंगी मफमदा लेकतुना इकाई खुमनबा उलबा तुंगदा वा ngangbada राज्यपाल अजय कुमार भालान हाई अथौपसिंग अदुना ब्रिटिश की मखुता माइथीगनी खंगला फाउबा हनबा लेतबा थौनागा लोइना लांथेगनखि मखोइना कथोकलंबा कया अदुना ngasiगी मणिपुर सेमलखिबनी थौना फरबा इपा इपुसिंग अदुगी खुदुंग इंदुना हौरकलिबा नहासिंगना अमत ओइबा नुंगसी सानबा अमदी साउखटपा मणिपुर अमा ओहेनबा पुन्ना होनमिनसी अमदी थौदांग लौमिनसी राज्यपाल ने हाई Patriots Day is not merely about remembering the past, it's about carrying forward the ideals for which our heroes laid down their lives. The true tribute to Veer Tekendajit and Thangal Janna lies not only in floral offerings, but in ensuring that unity they fought for continues to bind us together. Manipur today stands at crossroads that the lessons of past must shape our future. The state has faced its share of troubles in recent times, but the courage and resilience of our people continue to inspire hope, peace and stability in the state. I speak especially to the youth of Manipur today. You are the inheritors of a proud legacy. The courage of Veer Tekendajit runs in your veins. The determination of Thangal Janal beats in your hearts. You are the torch bearers of our future. And the vision of our forefathers awaits fulfillment in your hands. In 1891, young men and women stood shoulder to shoulder with their elders, ready to defend their land. Today you must be ready to defend our values, our environment, our culture and our democratic ideals. मणिपुर अमसुंग मणिपुरी सिंगना खुंदाबा मालेम के मफम कयादा मणिपुर के निंगतम नुमित थौरम सगोलसन नुमिता पाकसना पांगथोकनखि इंग कुमजा लिसिंग मचामापन निफु तरेट की ऑगस्ट 13 ब्रिटिश लोइलम लेगा की मखुतगी मणिपुर निंगतंबा फंखि नुमित अदुबु निंगसिंगदुना मणिपुरी सिंगना सही खुदिंगी पालन थौरमसी पांगथोकतुना लागली ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमुकोने सिंदुना इम्फाल की क्वा कैथेल दलेबा लुप असिगी ऑफिस ता पांगथोकिबा निंगतम नुमित थौरमगा मरी लेनना वा ngangbada अमुको की प्रेसिडेंट फैरोइजम नंदो लुवांग हाई नुमित असिदा लाकपदा मिखा पोनबगी अवाबा नहुनना निंगसिंगबगा लोइना निंगतमबगी नुंगाइबसु निंगसिंगहल्ली महागना हाई इंग्लिश चापन निफुत्रे की अगस्त रामरी ब्रिटिशना मणिपुर की निंथौ बोधचंद्रदा निंगतंब पिरंबा अदुना मणिपुर इंडिपेंडेंस डे की निमित्सी अगस्त रामरीदा ओइना लौदुना पांगथोकबे अगस्त रामगा की तमदुगी मणिपुर की पॉलिटिकल एजेंट जीपी स्टेवार्ट आईसीएस ना फॉर्मल ओइना सना कोनुंगी दरबार हॉलदा मियाम की मांगदा निंथौ बोधचंद्रदा मणिपुर पुनमक सिनबनी मसिना ताकली मदुदी मणिपुर की निंथौ असि मैतै खक्की नत्रगा तंपाक खक्की निंथौ नत्ते मणिपुर अपुनबगी निंथौनी हाइबदु मरमदुना कनागुंबा कांगलुक फुरुपता युमफम ओइदुना मणिपुर की निंथौदी तंपाक खक्तगिनी हाइबदु यामना लालबा वाफम अमा ओइरे इंग्लिश चामापन निफुत्रेट की मतमदा ब्रिटिशतगी मनिंग तमलबा मतुंग सही अनि लेरगा अमुक मणिपुरना इंडियादा तिनबगी मार्जर इगिमेंगी कनागुमनदी एनेक्सेशन सु हाइनरिबा अदुदा निंथौ बोजतंदना खुयक पीखिबदु मणिपुर अपुनबगी महुत सिल्लगा पीखिबनी मरम अदुना मणिपुर की निंथौ बोधचंद्रना मार्जर एग्रीमेंट खुयक पीबदा मणिपुर की तंपाक की लम खक्तगिनी चिंगी सरुक यौदी हारिबदु यामना लानबा वाफमनी मणिपुर दा सेंसस अमसुंग डिलिमिटेशन पांगथोकत्रिङैदा इंग कुमजा 1968 युमफम ओइरगा मितोपसिंग हाना खंदोक्तुना मरैबागता हलनखिनबा राज्य सभा की एमपी निंगथौ लेसेम सना जाउबना केंद्र सरकार दा तक्सिनख्रे राज्य सभा दा निंगथौकाबा नुमिता स्पेशल मेंशन ओइना पुखलदुना एमपी लेसेम सना जाउबना हाई आइन काइना लेसिलिबा मितोपसिंग हाना खंदोक्तना सेंसस ऑपरेशन अमसुंग डिलिमिटेशन तोबना खुनाइदा लेतादबा फिबम अमा थोलपदा नतना येलोमी सिंगी संविधान पीरिबा हक अदु मत्पीबनी हाइना लौगनी एमपी लेसेम सना जाउबना हाई
It will be very unfortunate for the indigenous people of Manipur if the census operation is carried out before detection, identification and deportation of illegal Myanmaris and Bangladeshis who have already settled in different parts of Manipur. Ministry of Home Affairs already asked states and the Union territories to detect, identify and deport illegal Myanmaris and Bangladeshis within 1 month with effect from 19 May 2025, but no concrete steps are seen taken up from state government till then. Considering all these facts and figures, I urge upon the Union government to detect, identify and deport the illegal foreign nationals fast based on 1961 as cut year before conducting census and delimitation process. Lok Sabha ki MP Dr. Angomsa Bimol Akoizamna Indian Red Cross Society Manipur State Branch ta hi amasung life jacket kaya marum ngarang kusinakre. Thormatuda Dr. Bimol hai Red Cross Society asi voluntary organization ni masina malem gi mafam pumnamakta miyam gi tengbang piduna lagli. Ising isaw amadi atay mahausa na pirakpa awa na thorakpa matamda Indian Red Cross Society na saw na mateng pangduna lagli. Asigumba miyam gidama kathoktu na thabak tori balup asi ay koi pumna mangna sagot piba mati mateng pangpiba tangay fade. Dr. Bimol na hai. Organ miyam sila punsal kandani ba sangsang katan saw wala iba dumanya lay marakuda. Voluntarism day amna saw thugang loba association apun malup amane Red Cross. Sige voluntarism se se pasata laga thabak to nate. Aduna voluntarism se masi hinga gati Lepak ki asoyanga biorpa amato da state kisu akoi NDRF lagi amalai se disaster tholokon matanda moi khatan ta moi moi to to duin aduga voluntarism da suyum phomar kan da lekai ki club na to bo yawi number 1 khunda lan tare nyam khutna ko ai sida me an kan bi bom change amba front line da thengari se ma gi khundu gi mi du na ne aduna na sai adumai to na ising kai re Laikai dugi kanuna magi thenare do imung manuna chuga laikai do na magi first responder nga to koi do adu leipak ko ne to pa na mathak ta kitan la kan da voluntarism la klasina organization state level la legisina mung yaro ka do the Red Cross na ina important organization na sa ina mamang da haije do group am tholo kuma tam da formally kayam pina lega do bu no karamba group no kana na kai do no haibugi port ki clarity ki voluntarism ki the dedicated to the labor organization na thira kuma tam da di Red Cross ta ne Red Cross hai se international movement mo ki makha da la ki organization Akashbani Imphal gi pau gi saktam da ekhoi gi Thobal paumi soibam binoina Thobal zila gi matang da piba pauda Chaliba thasi ki tara mari sagonsil nimikta District Administration Thobal amasung District Child Protection Unit Thobal ani na khusamnarga Thobal district ki tongan ba relief camp ahum da lairiba angang singda sana thanaba polam sports material amadi napimcha singi sanitary items sing thokre hokiba kumjali sing ni kulumdoi ki me tang ahum dagi hauna state asida thokliba irang asina maram oiraga mayum makai amadi lanthum mai thadokkhibadagi danjinaraktuna Thobal district ki Kotum Popi Sports Complex Lamding Higher Secondary School amasung Khangabo ki Rice Research Station da hangliba relief camp ahum da sangrifam lawduna lairiba punna angang sani marfudara ni thoida jila asigi deputy commissioner hana kamai amasung district child protection officer Salam Ravindrona polam sing adu yenthokki polam sing yenthopagi thorum aduga mari lairena wangangwada deputy commissioner hana kamai na hai maruoina relief camp ta lairiba nabimsa sing asi mingonda aidokpada nungaitaba nabimsa sing nupi oibising khudong satwa kaya ama mayokni adugumba khudong satwa adu yenglaga makoi ki sanitary items sing asi pibani magna sumna hai relief camp da laiba mayam ki government side ki so angam mateng de adu piraga lae aduga laga da matam da su government na concrete decision lawraga noina hana lairiba phibam do amuk hanna normalcy da purak ngai permanent settlement di tawri thodi ekoi khang ba tare ya maru oina nuki mayam se ngon da su haibi yadaba mi ngon da su khanghan bi yadaba mayam su ekoi inconvenience difficulties mayam su leiramane aduna ye item kram bi ye haina lakchabani Haukiba irat nimit August tang 15 da laiba asigi mafam kudimakta pak sanna pangthok nabago
Thawalasu District Administration Thawalna Sinduna Leba Asigi Humbutara Mapan Suba Independence Day Thorum District Mini Secretariat Complex the Pangtoki Thorumaduda Jila Asigi Deputy Commissioner Hana Kamaina Jati ki Masu Hungi Piral Pahenki Masigi Tungda Thawal District Police ki Sub Divisional Police Officer Thawal Wainam Ajit Nalusingba Ningthi Jarba Mars Pass Contingent Kunmerigi Salami Deputy Commissioner Oki Mars Pass Contingent Singi Salami Okpa Noerba Matungda Thorongi Athoba Mitung Oiribi Deputy Commissioner Independence Day ga Mari Lenana Mayamda Mahaki Warul Piki Mauna Asumna Hai. Today we come together to celebrate the spirit of freedom, unity and patriotism that defines a great nation. It was on this historic day in 1947 that the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, hoisted the national flag of India from atop the Red Fort to mark the freedom of India from the colonial rule of British Empire. Today is an occasion for all of us to remember the contributions made by our freedom fighter for the independence of our country. The selfless sacrifice of our Manipuri heroes like Bir Tikendrajit and General Thangal and Thokchom War had manifested on this day. On this occasion, let us remember and pay homage to their souls. The Har Ghar Tiranga campaign, recently flagged off in Thawal, is a shining example of a collective enthusiasm for promoting national pride and awareness about our glorious tricolor. As we celebrate our Independence Day in our Thawal district, we all should rededicate to the cause of the society and nation. We all know that our state, Manipur, is facing a challenging time, so I would like to appeal to all to reaffirm and put all our efforts to bring peace and normalcy so that our Sanalaibak becomes prosperous as before. Thorom Loiselapada Limit Aduk Atuba Mitum Oina Saruk Yakibi Deputy Commissioner Thawal Hana Kamei ASP Thawal Sivanan Surbe Thawal Jila Parishad Administrative Committee Chairperson K.H. Sawana District Asigi Mathau Masak Khangba Tongan Tongamba Department Ki Karmachari Kunmarida Appreciation Certificate Mars Pass Contingent Sing Cultural Troops Sing Amadi Tongan Tongamba District Level Competition Sing Da Mako Matang Takraba Sing Da Manamatum Piduna Ikai Kunaba Utki. Matang asida Akashbani Imphal gi ipau kangbune puthokpa Chayol gi pau gi saktam loizare khomjin bamusung puthokpa Thokchom Jogendrajit Tengbangba Thokchom Baron Lejakhiba Maibam Dwijamani.